Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 18, versikulo 19. Tulungam ni kabsat mo, kat salakniban na ka, akas la nabilag a bakod ti syudad. Ngam no makiapa ka kenkwana, di na kanto pastraken iti balay na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Kenya. Nalpasen ang naopiraan ni Te sa ijay syudad. Kasapulan na ti kadwa, ijay balayda. Saan pa'y ngamin ang makatrabaho? May mayata no agawid laangan dito lugar tayo. Kabayatan asaan pa ang makatrabaho. Wen nga rod adda ngamin trabaho ti asawa na. Ngam asino nga iti mga sikasukan kwa na no umay ditoy. Adda ni Anita akabsat na ang mga sikasukan kwa na. Wen lakay, masapol at anggaden na ti pan nakaopera na, tapno saan ang mabignat. Isu nga road, amay mayat no dito'y balay tayla ang tipagyanan na. Taada ni Anita akabsat na ang mga sikasukan kwa na. Intayo nga rod sukunan ni Tessie. Itulod ba si ti asawa na, taadamot lugan da. Nalpasan ti pan nakaopera ni manang mo, kat sana makatrabaho. Saan mat ang maasikaso ti asawa na, taadamot trabaho na. Anyay ti aramidan tayo, nanang. Intay ba sitin sukunan Ag tinulong ta mga sikaso kwa na. Ay, wan nanang. Kaasimot ni manang. Naimbaglaangan, tabaligi ti pan nakaopera ti matres na. Wan nga rod anak ko. Kat ita, kasapulan na tayo ti kabsat mo. Isu atulungan tayo. Naibagam ka din kan ni Anita ti ipapantay ujay syudad apan ang sukon kan ni Tese. Wan lakay. Kahit, anya ngay tikunan ni Andong nga asawa na. Awan ni Andong, idi na pa na kayo balayda. Adan sana panad na. Daduma nga main. Ada sana nasaya at akababalin ni Andong. Paidam. Dayjay mo, timadlaw ko ijay amanugang ta. Ken naimot pa'y. Ay, wan nga raud. Anya, mapan ka dyan syudad? Wan lakay. Saan ngamin akabaulan ni nanang nagmaymaysa? Masapul ngamin nga alalayan mi ni manang tanakapsot pay. Apay ang mangiraman da pa'y. Mangtangdan da ko man ati mga sikaso kung kuha na. Siyak mo't agbanog ang mga sikaso. Saan mo't asika? Imbis ada kami nga agamat ti asikaswam. At apay mainayon. Apay ka di akasta ka. Kaasimot ni manang kunakmanen. Ado mo ti kwartada. Apay adi daman ang dani ti mga sikaso. Basta, sumuro ta ka mangyawid ka ni manang. Mabit kami laang mo't. Talugan dati pagluganan mi. Ay, bayadan da kumamot ti naldawam ang mga sikaso Nalabos ka mo't ando. Jack lakit di maiturad a pabayadan ti bannog ko. Adatan iti syudad nanang. Magnatan amapan iti balay da manang ta asidagmat. Ewan anak. Asidagmat apag naan. Ay, di na mo amapanta itay iti balayda. Kunak man nagtulagan nyo ti ipapantayo, nanang. Wan, ay di mi imbaga nga itangal daw ti ipapanta. Ay, sorpresa nga rod ano kasta? Kaslakastan Nalagip mi nga min ken ni tatang mo, amay mayat no yawid tayo ti kabsat mo. Sigurado nga min asaan akayat ni Andong nga umayak dito syudad ang mga sikaso kun ni manang. Un nga rawd, takas jay mo't jay asawam, nakapapaidam, nakaimimot. Imbag man, nakaumay kayo, nanang. Ading ko. Umay da kaiyawid manang. Imbag iti ayan da nanang. Tadwa kami ang mga sikasukan ka. Marigatan ngagpayso no awan nila kay. Kasi ita, agmay saak. Tanapan mo't ngamin nagtrabaho. Amo na ka day, ay awid da ka. Naibagak, nanang.
Kaya't na mga tapno sa anak kano ang marigatan. Ay, kat nasaya at nga rod Itulod na tayo, baban itilugan yaw. Ay, nagrigat ti agkomyot, iti kasta ka sa saad mo. Wan nga rod nanang. Diyak makarelax no ag-commute tayo. O may katakaduan ka amapan iti silid mo, manang. Sakon to isimpa dagiti gargaret mo. Agyaman ang ading ko. Imbag lakit din, tayo may daksinukon iti syudad. Amumi nga min amarigatan ka no si kalaang manang. Agsubsubadak to kan kaading ko. Unay kat din aya. Asino pa'y dagtitinulong no saan ada tayo? Amok ngamin asaan ka ang makatrabaho. Tasikat yung mga asikaso kanyak. Sige, ikan kalaangan iti pangalawan ti anak mo ama panije pagadalan. Agyaman ak unay manang. Ngam saan ko apabaybayadan ti serbisyo ken ka? Saan abayad day ading ko? Tulong ko iti anak mo. Agyaman ak ngarod no matulungan nak manang. Amumot apermi arigat mi. Awan nga min trabaho mi nga agasawa. Saan ka di amakitang tangdan ti asawam? Adamot manang, ngam sana ka na yun. No awan agpatangdan, awan mo trabaho na. Itay kayo pa asimbang pet. Agam ita ka lang nga umay dito'y balay. Insimpak pa'y ngamin dagiti gargarat ni manang, tadi na pa'y kabailan. Kan nagsarsarita kami biit tanabayag ngamin adikam nagkita. Napatpatag ka diti kabsat mo, ngamda kami a pamilyam. Makaawat ka kumamot andong. Agsakit di tao. Idinto ta nagsalun at kayumat nga agama. Basta da kami a pamilyam ti umunang asikaswam. Saan kayo mo tamasakit tapno paasikaso kayo? Italaang mo't daytoy, tainyawid mi nga rod ditoy ni manang. Ay, jak pa'y nakasakdo, iti digos ni manang mo. Taan na sakit ti sakak, anak ka. Siya kon ti sumakto nanang. Ala, aldawan, saan pa'y anak kadigos ni manang? Alaman nga rod, anak ka. Tamang gidadangak moten iti danom, apagtibnok ta iti digos na. Pasensya ka nanang Medyo naladawak. Taina si kasok pa'y ngamin dagiti agama iji balay. Awan samot na kitang danan ti asawam. Ngam apay nga asikasum pa'y laida. Day tangarod kat nanang. Di da pa'y maawatan mo ti kasasaad ko. Ingaraw man gaya man ti asawam ti kinaalas ti ugali na. Kaya't na nga isula ang ti pangipaayam iti atensyon mo. Nasa uyon, nanang. Gapoy ti kasta nga aramid na. Mauawa na kun iti ganas kan kwa na. Ay, managing bubukod ti asawam. Dandani di na kaya't apumanaw ka iti balayo. Kas kala pumanaw. Di nala orayan na sumangpet ka. Ang turas apay nga awan pa ninanag mo. As-asikasun na nga rod ni Auntie Tessie. Manan, iso lang nga iso ti asikaswan na. Unay kayo lakit din aya nga agama. Anya ka di aya ti parikutyo. Amuyumot no sa dino ti ayan ko. Awan ka ngamin dito'y balay. Iso sapulan ka. Nalutumot amin ang timakan. Siyak pa'y tinaginaw itinanganan nyo. Anya pa'y tisapulan nyo. No kanayon kan tumot ngamin di tabangir. Agsipod ta ada masakit nga sa asikaswak. Aday ta. Aday intod ni manang apara allowance mo, boyet. Ha? Agyaman nanang. Kaya't nakangamin at tulungan. Day talang tinted na. Nagbak nang. Di na pa'y ninayunan. Saan aga po tabak nang? Kat ipainan ti kasapulam. Kabaalan tayo pa'y matiag trabaho para itibagi tayo. Nangagkaw, tinapig sa asao ti asawam, Anita. Bayan nyo ni Andong tatang. Asjay na day dya tao. Nakurang ti pan nakaawat na. Ay, una yun ti asawam. Ti kayat na, kat isula ang ti adda karbangan na kan ka. Saan ngamin nga asawa ti pangibilbilangan na kanyak tatang? No di kat para serbikan kwa na. Ay, nalabas ti kasta a klase ti asawa. May saka a tao nga addaan iti puso kan rikna. Saan na makita day tatang?
No awanak ije balay, uray amuna no sa dino tinapanak, saan ang makatal na. Kasla sa anak a sumangpet. Ay, unahin ti kas tagasat mo. Wen nga rod tatang. Ngam awan mabalin ko. Kasta talaga. Ay, anyang ay, nagasawa kayo kat nga raw. Ti anak ko laangan ti makagapo. No apay nga anusak ni Andong tatang. Anak ko. Madlaw ko kat pumigpigsa ka ante si anak ko. Sumaysaya at ka din tiriknam. Wan nanang, mariknak kat pumigpig saak. Kabailak matan ti bumangon, nga ure awan mang tulong kanya. Ay, nasaya at nga rudno kasta anak ko. Wan nanang, mariknak ti dakilagin awak, manipod nalpas ti operasyon. Ada ka matitiruan manang. Ang mga numabignat ka. Saan, ading ko? Agwat-watak tapno sa anak amaikan. Nasayaat nga rod no kasta manang. Nadaras mo ti imbag mo. Wan, iso nga agyam-yaman na kada kayo kininanang. Nasayaat kayo unay. Asino kumapay ti agtitinulong no saan ada tayo manang. Nga rod. Nga madlaw ko anapudo ti dara ti asawam kanyak. Ading ko. Kabalang maggayam ti agwalis man. Apa di ka pa'y lagawit iti syudad? Nalagan mo't lang amin at trabaho daytoy, bayaw. Pagwat-wat-watak lang amin. No kabayala mo, nasaysayat no agawid kan. Tapos makatrabaho mo ti asawa. Tanay, nakurang iti oras na kada kami iti anak may. Kasta ka di. Mangmang tudak mo't iti allowance ni Boyet. Saan nga umanay na jay abayad ti oras ti asawa kag papayakan ka? Ala, tanayonak kitang dan na. Itad ko kan ka. Ay, una! Sa nabali, tainton bigan. Umay ti asawak. Umay na kun sukunan. Kala at matiyo umay ti asawa ni Tessie anang sukon kan kuana. Wan nga rod nanang. Ti amok kat mabayag pa'y sa agawid. Pinagawid ni tatang. Anya ti kunam? Pinagawid ni tatang mo? Nanang. Tapno ka no maipamayam ti atensyon mo kada kami. Ay, paidam at talaga dayjay nga amam. Saan ang nasaya at ti aramid na? Kaslaawan masapon na iti sa bali at tao. Ay, nga rod. Managing bubukod ti asawam, Anita. At dapay nakita ka kwarta nga nyawat da kan ni tatang. Tangdan ka no ni nanang, anang asikaso kan ni Auntie Tessie. Anya? Tatang, nanang, nagturpos ako niti senior high. Agadala ko niti kolehiyo. Kat masapol nga jay syudad. Ay, masapol nga agabang kamot iti balay. Tawan mo't balay tayo iti syudad. Awan mo't unay pagabang mo Tawan mo't masnop at trabaho. Dayta ti saan nyo ana panunot. Iti adda dito ni Manang Tessie. Ita, kasapulan tayon. Mabalin ka kumaamakidagus kan kuana. Itatag kolehyo ka iti syudad. Jak na panunot na ita. Kababay na makidagos ni Buyet. Takas diyatin pakpakita ka ni Manang Tessie. Sayang agpaiso Di kagbalin anaimot kan napaidam. Tulungam ti kabsat mo, tapno tulungan na kan tumat. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.
Nainbag nga oras yu amin papagayam. Hintay basa ti Exodo Kapitulo 22, versikulo 22. Diyo iroroman ti uray siya sino man abalo wano ulila. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Brando anak, si kapay lang ti makaamo ka dagiti kakabsat mo ditoy nang runa ni Boy. Ang mga nutila man nun papapanan na. Unanang, sa dino ka diti papanan nyo, sardaman. Mapanak aglaba di tabalay da Mrs. Cruz. Isupay ti tangdan ko. Kaano kayo ngay asumangpat? Ang mga no pasado alas 9 ton anak. No makaluto ka, mangrabii kayon ton. Kalpasan na, paturugan yun ti buridag akabsat yo. Unanang, Di kayon agibat-bati iti makana para kanyak. Taijayak ton amangan. Adda intada Mrs. Cruz kanyak nga itlog ti manok. Naluto dagitan. Isunton ti balunan nyo inton bigat amapan agiskwela. unanang, Say-sayatan nyo ti agiskwela ha. Tapno saan asayang dagiti balbalunan nyo iti inaldaw. Amuyo met no kasano ti rigat ko nga inayo. Manipod idi natay day di amayo. Si siya kon ti mangisaksakad iti pagbibiyag tayo. unanang, amumiday ta. Ag may sakay laeng. Gaputawan ka bagyan nyo at tumulong kada kayo. No saan ko maanagsakit ken natay day di amayo. Ad ako makaduak ang mangisaksakad iti pagbiyag tayo. Agan anos kayo kumaan, nanang. Di kagdanag. Tainton dumakal kami. Tulungan da kan tumat. Ay, agyaman anak ko. Mala, ingka agiskwelan. Anusan nyo ti balon nyo? Nakaturugan ti buridak nga anak ko. Itrangkak ti ridaw. Tainak gumatang iti bagas. Igatang kun ti tangdan ko ang naglabay di rabi iti balay da Mrs. Cruz. Ay, sapay la ko ma. Ta saan ang makariing adagos ni Boy? Kaslanang ko itay, nga agsangsangit ti buridak nga anak ni Soledad. Tinasaya at ingkakitaan ti ubing. Sigurado, pinanawan man ni Soledad ti anak na. Anya ko matibibiyang ko dita, no di na mabantayan ti anak na. Syakit din ti mang bantay kan kwa na. Ay, jak kayat. Ay, iso kat amabain ni Soledad, amang italagkan ka iti anak na, takastaka. Kaslasaan ka mat anaganak iti kastang aramid mo. No kayat mo, sikan ti mapanmang kita. Adda aramidak. Anyan tulangan ti kunan ni Soledad, no baybay anta ti anak na. Ay sus, bayam dita. Sumardeng tumilaang nga agsangit, inton sumangpet ti nana. Una yan ti aramid mo si Kasulidad. Manang Perla? Dinakawagan iti manang. Taawan ti ipag ko akaskan ka. Ha? Manipod na balo ka. Kanayon kan arumwar iti rabii. Wano saan? Parbangon. Anya? Baybay ang matandag iti anak mo. Sana po no day tamanang. Agtrab-trabaho ak para kadagiti anak ko. Anya ti amok ngay. Amangan no makisinsinnarak ka dita iti lalaki. Bumulod man iti bagasyo no adda, tata Matyo. Adamot kit di Soledad. Mano akilaw ti buludan. Uray 5 kilo laang tata. Sukatakto yun ton makagatangak. Ay no kayat mao, umay ka no bigat. Nagdalos ka dito'y paraangan ti balay. Tata? No madalos am lakit de iti lasod ti 2 nga oras dagiti ruro out. Umanayan akasukat ti binulod mo abagas. Tangay, awan amo ka pangalaki ti pagbayad ko. Sige, mayata kon tata. Umayak to agdalos. Sige, tapno makatulong akmetken ka, Soledad. Ay sus, pinanawan manen ni Soledad ti anak na, badong. Napanan na ngay. Sigun iti nakakita, adda kano ijay balay da tatamat nyo. Anya ngay ti araramidan na ijay. Diyak man mo. Manipod na balo. Saanen nga agtalinaed di takalapaw da. Siguro, agsapsapol iti lalaki. Si kahamat perla.
Tila ibagbagam kan ni Soledad. Ay, piman, tanabalo ni Soledad. Kailiw na siguron ti asawa na. Anya? Iso apasaray rumwar iti rabi. Wano saan, iti parbangon. Ay na, di mo kunain. Akas tatigagara na kan ni Tata Matyo. Anya nga iti ammo tayo, kat balo mat dayjay alakay. Nanang, apay ngagsangsangit kayo. Ni, ada ka mat gaya man anak ko. Sa anak nga agsangsangit. Napuling anak laeng. Saan kayo nga aglibak? Itay kayo pa'y apinalpaliiw. Ku ang amin anak. Nangag ko amin as sinasao ni Antim a Perla. Anya, Nagalas ti pa nagsasao na may papan kanyak. nanang, Numabalin ko la kumabagkatan ti kalapaw tayo. Tapno iyalis kun iti adayo. Tapno madayo ak iti karub akas kan kuana. Kapo takas tantar arami din ti pagmukan ka. Baybay amatan ti bagay, Soledad. Ay saan? Di mo itulog. Nagruna kitanda anak mau. Kas lang amin awanan Sir Serbik pa nga agbibiyag tata. Mada. Nagruna ka na kita anak mau. Tikit di arami dem. Agpukis ka. Agbado ka itinasayaat. Tata, Saan agapaw tada parikot mo ke baybay amon ti bagay. Ibagakan ka na ito ya. Taim bilang kamatay nakasla anak kau, Soledad. agyaman ak tata. Kasapulak at talaga ti pamagbaga kanyak ti maysa nga ama. Uwen, aramidat timbagayo kanyak. Nakita yung ka din ni Soledad, Tata Matyo. Nagpukis man. Amok. Apay aya. When takas lang amin agpaspasirpat manan. Anya? Sa bagay, nabayag matbasitan anabalo. Ay, piman abalo. Perla. Irurumun mo man na ni Soledad kapot tamay sa abalaw. Saan mo, tata? Ibagbagak laang timapalpaliw ko. Ay maditikas ta. Kaputa nakitam arumuar iti rabi Kain parbangon. Ibagamaw nga daaramid na, ha? Tata, Ay na marigrigatan jay tao ang mangisaksakad iti pagbiag da kadagiti anak da iti dayti kasinsin mau. Imbis at tulungan, iruruman mo may. anya? Lumahay akon. Kahit napanunot ko nga ipaaywan ka na kayo ti gardin me ti anak ko. Napia nga da anak mo may sabaraw. Ison ti katulungam. Agyaman ak tata. Makita kahit kaslamet ken kakagaget ti anak mo. Iso amamati kadi yun to baybay ti garden. Di kay agdanag tata. Aramidon mi ti amin akabailan mi amangaywan iti gardenyo. Agi amanak. Ada mabasit abalay ang mabalin nyo ang pagyanan. Tapno di kay marigatan, Soledad. Kasla pumimpintas ka, Soledad. Anya? Wano, talagang addamang papapintas kan ka lalaki. Sa bagay, barang addamat makasirpat kan ka nga oray lakay. Tinapatag baknang. Aglablabas kan man ang Perla. Apay akas na ti ibagbagam kanyak. Gapo ka di taamom abalo akon. Oh, saan kit dinakas na? Nang runa, kat nakaar-arjud ka itan. Sardangan na kon man ang Perla. Ta saan nakapakpakanan. Anya, tanya ti pagkunkunaam iti bagim. Sika ati awan babain na,
kunamlan no asino ka. Idinto ta umut-utang kayo laeng mat iti kanan nyo. Sardengan na kon, ta saan asika timang pakpakan kanyak. Nanang, dito'y tayo langan bakante abalay dalolo matsyong agyan. Panawan tayo, ti kalapaw tayo. Wan anak, kastamot ti aday ti panunot ko. Sana bale, tamayat mo't ditoy. Una, isumot lang. Sulardaan ti perla, tinakaipatakdaran ti kalapaw tayo. Ipasnag tayo laangan ti makitrabaho iti garden ni Tata Matyo, anak ko. Una nang, mayat ti apit da dito'y agarden. Kat sapay la kumay ti apo, tabindisyonan na dagiti mula tayo. Iti kasta, makalungaw tayo mat. Sapay ko ma, anak ko. Nagmaya atay nagitain sangpet mo nagduduman at natang Linda, anak. Nagapo ak di ayan danana solidad. Mula dadagita. Ay indag saya atay. Ay nagmaya ti apit da. Kunak tumay. Nagagat da. Ado a klase tinatan kan prutas ti mula da ijay. Ay kasta. Ay nasaya at nga ron no kasta anak kaw. Kasta ati kayat kaw. Nalaing agmula ni Manong Brando ngamin. Ay pudno day ta. Ay nasingpet pay. Ken natudyo day jay iti inada. Kasta ka di, tatang? Nadlaw kaw asaan pa'y ama nagpasyar. Trabaho lang ta nga inaldaw into na rin na. Wen nga ro, tatang. Isu ako nak. Aging ga iti kayat da. Isu dalatan ati manggamulo iti garden ta. Ne, apayin nga'y bagat. Maulawak matan. Itay pa'y bigat akas to'y ti marikriknak. No kas nga rod, ipandakan iyo ospital. Saanen, di kayag danag. May katumat lang dahito intun madamdama. Ang mga no dadakas ang mapasamakan ka lakay. Di kayag danag kunak met. Kabalak dahito'y. Sige, mapanak mampay di talikudan. Kayat ko jay. Sige nga rod, dito'y kapay, tainak mangkita iti mabalin a pangiluganan kan kaamapan iyo ospital. Kayat mo man no saan, talaga nga ipan ka iyo ospital. Kasta tinapasamakan ko na tata. Nadanon mi anak kaidda di talikodan ti balay. Takuna na akay kayat na ti agtugaw di ta tananamlamis. Yung kasjay matan tinaabutan mi. Inpan mi di ospital. Ngam talagang awan. Ay, aniyan. Nakasaksakit na ito anak pasamak tata. Kasano kami kadagiti anak ko. Ket ikagumaam tawan mo nila kay mo. Kasano nga taitan. Agbalin ka na tipker. Nagruna ta danak mo. Awat di mabalin tayo tatalaga di talaang ang tinaykendeng apagpatinggan ti biyag ti asawam. Kanya nga rod ngay. Amin tayo kat di tamot ti pagturungan na. Day talaang, tay muna nila kay mo. Kasano kami kadagiti anak ko. Kasano kami. Natayin ni Badaw nga asawa ni Perla, Soledad. Ha? Anya? Maitabon ka naw, kalpasan ti talungal daw. Agyaman nak iti panangipakaamuyo kanyak tata. Mapanak tumat. Muwen, tauray kasjaykan ka ni Perla. Ingkalatamot dumaray iti panakaitabon ti asawa na. Tapno awan mo't makunkunana keng ka. Wan tata Matyo. Di ka agdanag. Sa anak ang nagimula iti sakit tinakam kadakwada. Nasayaat. Total, awan mo't kinapudno na ti amin asasawan na ken ka. Brando! Gusto pa day tar aramidam. Umay ka pa'y agina na.
Ha? Linda? Sigamat gayam. Umay ka! Ading niya ko ang merienda. Agmerienda ka pa'y biit. Nakababain pa kan ka, Linda. Si kapayin ti imay dito'y anang yag iti merienda. Awan ang yaman na, basta sika. Anam, madanaga na, Linda. Dudwa talang dito'y. Awan ni nanang. Ura ni tatang mo. Napanda na kipamunpon. Man ano ko ma? Kat agayan ayat tamutan. Amangan, no ada makakita ka data dito'y. Kat, maamuan dati pudno. Saan na bali? Tagpay sumot. Sa bagay, gusto ka. Awan matdakas nga aramigan ta. Adda kayo matgaya man tatang. Kinapudno na. Itayak pa dito'y balay, anak. Nagawid ak adagos, kalpasan titabon ni Badaong. Ha? Sa dino ka di tinapanam itay bigat. Kapay nga itakalaang. Ay, kwa, tatang. Nagapuwa ki ayan ni Brando. Napanak nagpasyar. Ay, agpuno ka man kanya. Ada nagkinaawatan niyaw ka ni Brandaw. Kwa, tatang. Sa bagay, kaya't kau ni Brandaw ngagbalin na manugang kau. No, bilang agpaiso ti atap kau. No ibaga kada kayo apod no ti atap yo kada kami ka ni Brando, tatang. Agungot kayo kadi? Tatagasawa dagiti anak ta solidad. Ited kun kadakwa dati may nga ektarya agardin kau. Kat manipod ita, kabukbukudan dan nga agasawa ti amin ama imula kan maapit iti gardenda. Kat pagyamanak unay, nang runa kat kastuyak mo't. Awan apulos ti maited ko apang rugyan ni Brando nga anak ko. Di mo ko na inday tabalayan. Di kinagagat ni Brando nga agtrabaho. Iso ti puunan na. Tapno agprogresaw ti biyagda. Ay, sapay la ko mga rod, tanasalun at daakan kanayon. Kumusta kan, ipagperla? Kastoy lata, solidad. Kinapudno na. Maikawa ak gapo iti kaawanan ti asawak akatulungak. Ipag. Marigregatanak amang isaksakat iti panagbiag mi nga gina. Kastoy gayam ti karigat ti mapukawan iti asawa. Pudno anarigat. Amok da ita, gaputa na padasak. Kat ita, tabalo ka matan. Kan naulila matan dagiti anak yo iti ama. Maawatan nakmat siguro itan. Pakawanan nak, solidad. Daytoy siguro ti supapak ti kinadakas ko idi kada kayo nga gina. Pakawanan nak ko. Di ka ko maagsangit, ipagperla. Kinapudno na, nabayagan nga awan kanyak day, chay. Kan may sa, jak ugali ti agimula iti sakit tinakan. Agyaman nak, solidad. Saan akas lakana ti mapukawan iti asawa? Ngam aganos tayo. Kang runaan ti amin. Agkararag tayo iti Diyos. Husto ka, solidad. Katagyaman nak, tadi ka nagimula. Nainbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 15, versikulo 18. Ti pungtot, patauden na ti riribok, ngam ti anos, yag na ti kapya. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biyan. Kitaag man iti sarming, no bagay kumatlaang ti make-up ko, kan tinalabaga a lipstick ko. Ay na, bagay mo launay. Nagpintas ka to, May. Mayat ngagpay sa daytoy. Kayat ko, Elma. Adapay lakok dito'y apulbos, eyebrow kan lotion, apagpapudaw. O sige, gumatangak nga rod. Wen, masapol nga agpapintas kamot Di kagdanag, ikan ka iti discount. Thank you, Elma. O, at iti sangaribo, kita amno umanay. Umanay day to yan.
Oh, atoy, kompleto amin tilinaon day ta Miriam. Ay, kamo dyanan na. Nakagatangak matlaangan iti kastoy. Nyaman tayo ta, ginatang mo, Miriam. Ha? Mutoy na kita. Kastoy tirumbang kadagitoy. Bart! Ay, sus! Apay nga impaladaw mo matan iti tawa dagiti ginatang ko. Unay ka matan. Sayang ti kwarta pinanggatang ko iti dayta. Makapungpung tutang nga rod. Anya? Nagkunaaya gumatang ka iti pagpapintas. Jakayat. Bart, Anya ti panagkunam iti bagim. Balasang kapay. no di mo kayat, ibagam ko makanyak iti nasayaat. Saan nakastangag pungtot kalatan? Makaawatak mat ka. Siga mat, Elma. Di mo unay laklakkuan ti asawak iti pagpapintas, wen? Apay ka di manong Bert. Agsipod tamok ang makadadal iti rupa day talakom. Ha? Kunimot Miriam, agraraman. Kaya't naman, isupay day ta paggasgastusan na. Ni, anya kumakay ti basol ko. Aglaklako aklaang mat. Jak mo't ipilpilit. Ay, ada! Apay nga gila ko kay tikasta. Di ko mailakom, nagiti makmakan. Di mabsog pa iti gumatang. Apay aya paritan dak. Di aglako kayo mat no kayatyo. Ay, sumardun ka man! Sumbatan nakpay lang, nay. Uray babae ka, tutupang ka. Ipulong kay ti asawa, Di manong. ura gipulong ka! Sa anak ang mabutang ka ni Miriam nga asawa! Tinasaya at Miriam anak ko. Likli ka mo ti gumatgatang kadagita pagpapintas. Agdigos ka laangan, husto daytan. Sa anak matkat anaesam nga agpapintas, nanang. Kayat kula ang atulungan ni Elma, iso agim matangak itilako na. Naklaatak nga rod, tanagpungtot matten adaagos ni Bert, kat impala daw na ititawa dagiti ginatang ko. Ala, bay amon. Pasensya amon ti asawam. Anya ngay nga ron. Kastamot ti aramid na. Wan nanang, jakon gumatang pay. Umanayan ti sabon apagdiramos ko. Nasayaat. Narigat aga pa kayo laang nututupam di asawam. Wan nga rod nanang, ngamin ipilit na ti amuna. Isulaang tinalaing. Ammom anak ko, sika ti kanayon amapan makimisa. Sika ti sumsumra kiti simbaan. Iso asika ti rumbang ama kaawat iti ugali ti asawam. Kandi mo liwayan nga ikararagan, tapno agbalbaliw anak ko. Sa dinong ti papanam kat Rabin, Miriam. Inak ijay turod, taada signal ijay. Awagak ni nanang. Nga uray Rabin. Nalipatak ngamin nga inawagan itay aldaw. Taimbilin ni Mrs. Go kanyak idi aldaw, idi napanak na kitsyanda. Nga ibilin ko kano kininanang, amangipan kano itinatang, tagpas ganda ngamin. Nagado dita paggatangan da. Nagtulag da nga rudan, amangipan to ni nanang itinatang itiday taapas ganda. May mayat kano ta presko. Di ka pa ilang arod mapan ijayan ni nanang. Masadutak, adayo ije balay da nanang. Inaklaangan di ta turod taawagak. Sige, umunakan ang maturog. Angem Rabin. Awan nga road signal dito'y balay. Mala, rumwara kon. Nalipatak mat ngamin ti imawag itay aldaw. Sabay nagsipngat dito'y turod. Umawag akon, tabumabaak adagos di tabalay mi. Miriam, sika ka ta. Ha? Ay, uwan, siyak day to'y. Sino ka kadi? Ay na, siyak ni Pakito. May kamat dito ito, Rod. Ay, rabrabiin. Uwan, kunaklakit din no asino itay. Si kamo gayam Pakito. Agpada tamot gayam tiranta dito'y turod. Uwan nga, Rod. Sige panawan ka pa, Miriam. Umuna akon. Urayan na kun, tapno Ah? adda kadwak abumaba. Mabutangak amin. Ay na, awan al-alya dito ito, Rod, Miriam. Ang mala, urayan kan. Agyamanak Pakito, mabitak laan. Ay, agyamanak ta nakaawag ak matlaangan kininanang. Saan pa'y matgayam ang nakaturog ti asawa? Nakaigamat iti baso. Siguro, umin-ino. Sumrakakit din iti salas. Miriam.
Apay ka di akas lang makapungtot ka, Bert. Talaga makapungtuta. Bert! Apay matan nga imbarsak mo ti baso iti datal. Saan nga imimay dito ni Bert? Kaya napananan nga ay. Napananan ngay ngagpayso. Alas 8 iti bigat. Diyak matan mauray. Mga noad na di takaro ba tayo? Apay nga main, nagapa kayaw? Saan matkit di tatang? Ang kalaat-latan nga imbarsak na ti baso iti datal. Anya? Ay, adaman na kasurunan ng aruda. Makapasuron. Awan mat ti dakas nga inaramid ko. Wala, ano sa mabagbagan ti asawa, Miriam. Damagam, doon niya ti makagapaw no apay nga agpungpung taot. Sana basta agungit latan nga wang gapuna. Wan tatang. Nasayanta nasabat ka dito dalan, Pakito. Apay, Bert. Ni, nabartak ka. Saan? Amok ti sasawag. Anya? Awisan ka nga ginaw minton madamdam, ha? Anya? Umuna ka na jay tersina jay laot, gawid ha. Indak mahalay ito karta. Uray nak, sangot ang nga ginumiti arak, Pakito. Pasensya ka, Bert. Sa anak nga umin-inom iti arak. Agbiro ka lang iti sa bali akadwa mo. Masayata, daka dito'y balayo, Pakito. Inyag kunti arak dito'y ayan mo, sangot ang nga ginom. Anya, ang kuha, Bert. Ada napatag-apapanak ita. Itong kwalangan. Kaduan na kun, no? Bert, pangasim ko mamata. Saan ko mamata kasta? Pilitin nakit din. Di mo gayam kaya. Ne, apay nga akinabil nak, Bert. Nagsakit tinugin ko, dinanog ni Pakito. Bimalas yun din. Idarom ko na dyan, Pakito. Sige agdarom ka. Tamakita no disika ti ungtan ni Kapitan. Anya? Nagkuna nga min apilitam nga uminom jay tao. Tidakas na kinabil mo. Kan itipay mismo abalayda. Sino mo ti sana makapungtot no kas jay? Damagag man kan ka. Anya nga min ayat ti kapungtot mo. Da kayo ka ni Pakito! Ti kunayo, di kayo nakita adwa ka ni Pakito. Anya? Lawlawag man ti sasawam boy. Iso arimwar kay di na minsan arabi. Tanagsarak kayo kini Pakito iji turod. Buisit kayo. Makilalalaki ka? Saan apod no day tamboy? Kinapod no na, nagrana kami laang kini Pakito ijay turod. Awan dakos nga inaramid mi. Agsasaw ka itipod no mo saan? Nakapapayin ka! Agdamag kapay ngamin nga umuna, sakbay nga agaramid ka itimadi. Itikas na, saan ka may sagmak? O, anya nga ita? Nadingit ka, Tata Elias. Tabinalas ko ti manugang yo. Di kagda nagbarok. Tadyak ayo na antimadi nga ugali na. Naanos ka nasayatak matatao. Ang amno kas jay, basta kabilin daklatan. Ay jak matitulok tata. Ay, kahitun, mate. Ay, jakman amaw ka ni Bert. Planok nga ron nga agdarom ka ni Kapitan. Tapno agnakam ni Bert. Kasla sa anak ngamin amamati. Aday jay laang tigapuna kinabilnak. Jak laang pinagustuhan nga aginom kami. Kinabilnak kit din. Ay da, madanagan ak Elias. Ang mga nuidarom ni Pakito ni Bert amanugang ta, kat pagmultaan da iti dakkel agatad. Ay, day karon ka it. Saan met nga raw na mabalin ang makibiyang nga ak. Ay, day ta kat ipagdaksan na, no ti may sa tao, kat kanayon nga agpungpungtot nga awan gapgapuna. Amin tay metkit day. Kahit saan amaliklikan ti panagpungtot. Ang no awan umdas nga anos ti may sa tao. Ay, day ta ti pakaisagmakan na. Tinasayaat.
Inakasarita ni Miriam. Masapul ang maariglaw ti saan ang nagkinaawatan da Bert nga asawa na, ken ni Pakitaw. Tanakababa ni Elias. Mala, ingka nga rudan. Kasla mabayin ako. Nagparangpay ka ni Pakito. Anya, Nang runa, kat awang magam kinapudno ti atap ko kada kayo. kasanon no idarum na ka. O, di nakarkaron. Kunam lamon o sino ka nga agsasao. Anya ti amok ngay, nga mga nagpaiso nga da relasyon nyo. Anya, ay na, makaamu ka man laangan itibiyag mo. Nagalas ti ugalim. No kasta, nagkinabil kayo ka ni Manong Bert, Pakito? Nakigtutak nga main iti panangkabil na kanyak. Tinutupamlakat nga rodan day a tao. Anya nga ron ti planom ita. Plano ko nga ron nga idarom. Nagbaliw ti pangadang ko. Urayak laengen nga umay dumawat iti pamakawan ko. Kasano ngay, no saan mo amauray kan kuana day ta, Pakito? Okay lang kanyak. Ang no bilang taulitan naman ng tinaramid na. Talagang idarom kon. Ay, sa bagay, kung ada nga rodan, nasaysayaat no palabasam tinagkurangan ti padam a tao ken ka. Una, ay, baliwan taman kidi ti saritaan ta. Ti maipapan ka data, ti kahit ko pagsaritaan ta. Anya ko matirumbang apagsaritaan ta, maipapan ka data, Pakito? Maipapan iti panagkalay sa ta, iti kabiitan a panawan. Ha? Nagkalay sanda Pakito kan Elma. Awan mat sigurong timako number. Jaklain pagarom nga agayan ayat da gayam. Iso nga ita, sarda nga mun ti panagat atap mo kada kami kin ni Pakito. Kunakano awan nobya na. Kinapudno na nabayagan nga agayan ayat dakin ni Elma. Iso abid dot ti panangipapan mo nga da relasyon mi kin ni Pakito. Nasayat kit de, tamapadasan da may da asawa na. Tinasaya at mapangkamakimisa, tapno makisayan ti mading ugalim. Makitan to Ada pa'y naske na papanak. Bart, hintay makimisa. Ay, hintay maminsan tatang. Ada pa'y lang amin aramidag. Diyak pa'y mo nalpas ti trabaho. Ay, kinapudno na. Awan ti trabaho amalpas. Kanayon ti panagtrabaho tayo. Ala, isardeng mo pa iladay ta at trabaho. Hintay makimisa. Ha? Sige. Sumurutak man la kada kayong tatang. Nasaya, tanakaw. Ano ti aldaw? Mabalin mo to nga ituloy, dahi tayo bagbagam at trabaho. Intay kit makimisa. Kasapulan tayo, ti pamaragta ti apo. Ay, kabsat Pakitaw. Pakawanin na ko ma. Pagbabawyak ti madingay nararamid ko kung kaiday. Agyaman na kabsat. Tanauray kumatlaangan, ti panagkidaw mo iti pamakawan. Kad di kagdanag, tay di pa'y laang, napakawan kan. Agyaman na kabsat Pakito Idi pa'y ko ma, nga umayak. Tay babaunak ti asawa, nga umay dumawat iti pamakawan mo. Nga mabainak. Nga mita, agyaman na ta naaramid ko mula kabsat. Pakaragsakak mo ti mamakawan, Bert. Kahit agyamanak, tanaka amiris kan. Oh, kasla naragsak ka ita Nagkapam ka di ba? Ijayan da Pakito, bakit? Kahit nagasatak, gaputa pinakawanak. Nakaimimbaga talaga kanyak ti Diyos. Agyamanak Bert. Tasi kamat laang tinakapanunot iti dayt na. Idijak pa'y namamo ti Diyos iti biyag ko. Aminak, anarigat ko amay balikas ti pakawanan. Ngem ita, itinagan ti Diyos. Dawatag apakawanan nakmayat, bakit? Napakawan ka, lakay. Kitagyaman tanalaw-lawagan ti panunot mo. Ti Diyos tinanglawlawag kanyak, bakit? Di kagdanag.
Jakton ulitin ti kasjay. Nang runay ta, nga namamu kon iti biyag ko ti Diyos. Ken dagiti sasauna. Makunak ang makaawatak itan. Kunana iti Proverbio 9, versikulo 10, tapno agbalin ka masirib, umunapay nga agdaydayaw ka asibubuteng iti apo. No ammom tinasantuan, addaan ka iti pan nakaawat.